Ako odozdo naiđe, ti si majstore spreman. Iboriva in the region of Mount Beauty. Yep. All right. Ima Bosanaca, ima i bosanski hrana. Bravo, bravo. Gdje ide Bošća, ide i krompir za njim, jel? Na brzinu mali odmor ovdje pored puta, uz jednu hladnu picu, ali dobro sjeda. I šta je ovo? Kola Turka. On neće naslijediti babinu farmu, jer farma se ne dijeli, razumiješ li, ne dijeli se u komade, nego se daje jednom djetu. Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedan naš video. Danas vas vodimo u jednom drugom pravcu, dakle daleko od mora, idemo ka sjeveru i tačnije nalazimo se u regionu Mount Beauty, Victorian High Country. Sead ovdje poznaje jednog Australca porijeklom Švabo, pa je taj gospodin nas pozvao da lovimo na njegovom privatnom posjedu. Dakle, idemo u lov. Šta smo ulovili, da li smo uopšte išta ulovili, to ćete saznati ukoliko ostanete sa nama do kraja ovog našeg videa. Hvala što nas pratite i uživajte u našim video sadržaju. Mislim da je i prošli put bio calving season, znaš. Mi smo stigli na naše odredište, a evo glavni izvođač radova priprema svoju opremu za večerašnju akciju. Naime, posle akšama mi idemo u izviđanje i lov preko ovih ovamo dolina, prelijepih dolina i tamo na ovaj brdeljak u distanciji koji vidite. Koji je kalibar? Ovo je 300 Winchester Magnum kratki. Ovo je 300 Winchester Magnum. Znači vidiš razlika, on je samo malo kraći. Dobro. Ali ovo je lovačka municija i shooting sticks koji se mogu, znači kad si u poziciji možeš i razvući, onda staviti koliko hoćeš visinu, čak i stojeći. Evo recimo ovako, i onda kad pucaš, moraš se postaviti na ovo i imaš različite visine. Upravo to želim da vidim, glavni stroj. Znači, imaš dobru poziciju za pucanje sad, jer nekad si u travi, trava je visoka. Ovo je sad rusak za kad idem na pohod. Znači, za ovaj aktivizam treba mnogo sitnih igrački. Pa treba manji bambag i u njega mogu staviti pola ovih stvari što mi trebaju i sam pušim. Maja. Ona ideja, ali on mi ne treba danas, pošto idem gore, treba im i nože i treba nestalo. Ja njih samo zakačim ovdje. Nema care, samo da nam još rogonja negdje izađe iz šume. Ovdje u ovoj okolini, dakle okolina lokaliteta Mount Beauty, dominira ova planina tamo, Mount Bogong. Dobro poznata planina Mount Bogong. Čini mi se najvisočiji vrh u Viktoriji.
A mi smo došli na mali aerodrom. Šta mi ovdje na aerodromu radimo? Idemo na jedan let. Teo, ima čovjek svoj avion i ima, on je pilot, znači ima dozvolu i mi ćemo ići na ovaj ruski avion. Znači jedan manji krug, neki 20 minuta i da malo snimimo zalazak sunca. Dakle, vjerovali ili ne, vratili smo se živi u hangar sa ovim ruskim avionom. Gledajte ovo, je li ovo iz vremena Staljina? Naravno da jeste. Uglavnom odradio je super posao. Ruski avion i naš pilot i naš domaćin Teo. I još jedno veliko hvala za Tea. Po završetku poturaju se kante ovdje jer iz motora malo curi ulje. Ništa strašno, curi iz Toyote, pa šta fali da malo curi iz starog ruskog aviona. Šta je to? Ovo ti je prima zrak u ovo i unutra ima jedan mali propeler i ti kad letiš, on ti mjeri brzinu zraka. Kako znaš koliko brzo voziš? It's called a pitot tube. Aha. Ona ide i razlog što ga pokrivaš, zato što baje svoj uništ uvijek i napravi gnijezdo. Dobro. Recimo baja nekako koja napravi. I začepi ti tu rupu i ti letiš i misliš da voziš toliko brzo. A u stvari... Ti ideš sa instrumenta, ali voziš sporije. I onda možeš izgubiti brzinu i past. Teo, mate, how old is this plane? As old as me. Is it? It's 1974, so it's 51. Okay, from Soviet Union. Yeah. Lovci i oprema su spremni za akciju. Dakle, lov je počeo. Mi tražimo neke druge životinje, ove životinje nisu za nas. Znaju oni biti među njima, sad ćemo pogledati svjetlo. Što vidimo oko ova kući. Nema nije ustaj. Mi smo jutros rano, još po mraku, izašli na izviđanje i očekujemo jednog rogonju koji iz nekog razloga nikako da se pojavi iz ovih potoka, iz ovih dolina.
Što se tiče jelena i srna, kakva je njihova rutina? Recimo, jesu one aktivne noću, cijelu noć? Jesu tipično i jutra i sate. Onda odu legnu. Vole ući u ovakve živce gdje je teško ući. I one dođu tamo, prođu se, vuku se, napravi sebi leglo i oni će tu da ležat, prežijevat, spavat. Tokom dana, jel da? I znači sada ovako rano ujutru, poslije sabaha, one bi trebale iz ovih dolina da se polako povlače malo gore u sigurniji prostor, jel? Vole kroz ove kotline provući se i izići tako da su zaštićeni. Ako odozdo naiđe, ti si majstore spreman. Spremni smo se. Sad samo treba vožja na faka. Jeste. Mi smo uradili naš dio posla. Što kažeš, pola je priprema, a pola je na faka. Tamo je kraj. A while back, I did walk that like when I was here last Yeah, time. when you get to the end of that. But it didn't go up in the forest. Oh, yeah. I just walked along the fence. That's it. Yeah, walk along the fence line. You'll get to the gate that they'll put up right up the other corner. Just walk up, mate. You'll see the fucking tracks like it's clear as day. That's where they were coming in when I first got here because all that gate was down and that. So they were just coming in there. And they've been doing it for years, so they'll be doing the same thing, mate. They'll be jumping the fence. Because that's all yours. Sunce je već izašlo, mi smo još uvijek u potrazi za rogonjom i ova šuma u kojoj se mi nalazimo je puna tragova. Tragova i čujemo lovce, definitivno čuju se pucnji sa okolnih brda ovdje, znači lovci su aktivni. Međutim, u našem slučaju mi baš nešto jutros i nemamo sreće. Uglavnom ništa nije došlo u našem pravcu. Nama je vlasnik Teo rekao da upravo na ovome vrhu, dakle na jednom uzvišenju, na jednom manjem platovu, šuma je, ali dobije prvo sunce ujutro i one kada izađu iz tih svojih potoka gdje su bile tokom noći i tako dalje, one se popnu na vrh brda ovdje, na ovako blagoj ravnici i malo se ugriju u ovome suncu, odleže jedno vrijeme i onda se dalje miču gdje provode dan. Definitivno ovo gore, ovaj brlo koji smo vidjeli, tu su bile. Tu su definitivno bile. I sad je izletla jedna. Izletla je tu ovdje lijevo dole, čuva nas je. Naše jutro je prošlo, dakle, u lovu bez uspjeha. Naravno, kao što vidite, sunce je dobro već poodmaklo. Farmeri su izašli vani, završavaju neke svoje poslove. Čini mi se da se ovdje popravlja ograda. I naravno, tu su ove lijepe krave koje se fino griju u ovom suncu i pasu. Dakle, prvo jutro bez uspjeha, nadamo se malo boljem danu sutra. Danas je petak i mi smo morali da napustimo naše lovište kako bi obavili džumu namaz, a najbliža džamija u kojoj se klanja džuma namaz jeste u Olbori Wodonga i mi se upravo nalazimo sada u ovdje njihovoj lokalnoj džamiji. Mašallah, prelijep objekat. Dakle, Islamic Society of Olbori Wodonga. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. It is just a bird, not a scholar, not a leader. But it could not ignore falsehood. It saw shirk and it acted.
A, mašala, ljepote, hej. Ne zove se džaba ovaj lokalitet Mount Beauty. Pogledaj, istra voda, još koliko je duboko ovdje, ima 2 metra. Ima li ribe? Pa evo gledam, ali ne vidim ništa. A mora biti, Evo više štapu ćemo probati. mora biti u ovolikoj vodi nešto, mora biti. Ima ovdje, naravno. Djeca prolaze u onim šlaufima i kajacima. Baš ko kod nas u Bosni na šlaufu i vozi niz rijeku, jel de? Ova prelijepa rijeka se zove Kiwa. Kiwa Riva u regionu Mount Beauty gdje se upravo mi nalazimo. Na ovoj rijeci je popularan kajaking i naš domaćin Teo, njegova kćerka i njegov prijatelj su ovdje na rijeci kajaking, bukvalno 300 metara ispod njihove farme i kuće. I evo i Seo također zabacio ovdje udicu, možda nešto i upeca. Uglavnom, prelijepa rijeka i okolina. If you see a fish, whack it on the head and I'll throw a hook down for you. Down she blows. Think about it. Evo, ovo se zove Seo vatra, jel da? Ako naše srne vide ovu vatru, one sigurno neće doći, znači ni večeras neće biti ništa od lova. There's a little 1836 and Like just under 5 acres. They had 20 horses on it. Ovo je drugo jutro našeg lova, mi smo onako poravljeni baš kao jučer, međutim eto još uvijek onako tišina, ništa se ne dešava, uslovi za lov nisu loši. Od one sinošnje vatre je ostalo samo ovo. Ko je naučio da radi, on sebi i na odmoru nađe posla. Pa i tako moj Seo ovdje nešto sanira na ovoj kućici. A u stvari ovo je taj pomoćni objekat kod ovog našeg domaćina ovdje. U ovom objektu borave, spavaju ovako lovci i gosti i tako dalje. Unutra je lijepo, čisto. Zaista hvala ovome gospodin Teo. Neka liska zakače, odmah promijeni joj olje. Seo izgleda, mi ćemo svo meso koje smo ponijeli pojesti, a kući ne nosimo ništa izgleda. Pa što ćemo, nećemo vraćati. Tad je žena rekla, nemoj da donju ništa nas. Ništa vraćaš nazad. Ono neku... Osim srnećeg buta. Ja. Paprike s krompirima su tu. I to se nađe, i to se nađe. Znači, ne bojte se, ima toga i u Australiji. Ima Bosanaca, ima i bosanski hrane. Bravo, bravo. Gdje ide Bošća, ide i krompir za njim, jel? Nemoj ti moje krompire vidjeti, ja sam, to je meni najdraže. Malo zabiberim ovaj posao. Ovi su malo deblji pa sam ga malo duže kuhao. Ali ja treba ne naš jedno. Aferim.
Danas se na lokalnom aerodromu ovdje u Mount Beauty održava Anzac Parade i učesnik te parade jeste i naš domaćin Teo. Ovaj sa svojim ruskim avionom. Dakle, ovaj drugi avion što vidite što leti gore jeste naš domaćin Teo. I tačno leti preko svoje farme, možda nam čak odozgo i maše. Dakle, ruski avion još dobro ide. Way right down to the floor. So it's not a bad actually looking. See how it's not steep. Yeah. It's pretty nice walk. Well, we'll see. Look, we'll see how tonight goes. Like, maybe if something, maybe we'll walk down through there. And yeah, there seems to be a track on the other side. You climb right up. Sunce je zašlo upravo, ubrzo će da padne mrak ovdje. Ovo je dakle naš treći dan lova, odnosno naš četvrti pokušaj. Već se čuju pucnji iz okoline. Mi očekujemo večeras srne i koje grogonju upravo iz ove šume odozgo. Već smo to shvatili, ovo je njihova putanja, to smo već razradili. To je dakle ta njihova putanja. Oni svako večer iz ove šume silaze dole na ovaj pašnjak, mimo ovih krava ovamo i tu da pasu. Mijenjamo taktiku, znači večeras smo samo stacionirani na jednom mjestu i ovdje ostajemo nekoliko sati, čekamo ih da nam dođu u goste. Nadamo se da ćemo nešto uloviti ako Bog da. Tu je. Pogodio si je. Jedno je vidim je oko, leži. Bila je pala pa je ustala, zato se mi drugi put zviznu. The terrain might be a wombat hole, we don't want to fall in. But no lights, that's why we didn't want to walk anywhere. I'll just thermal around. And I did, and I saw something in there. On the thermal. Večeras se urodilo plodom. They were watching that side, but the cows kept going all the way. There's a couple of cows, they just kept going up into the edge of the forest. And we spotlight from time to time, and it's them, like I'm making sure, because I know the cows are there. After 3 days and fourth attempt, finally we got one, yeah? Yes, sir. Ah, beautiful. We Beautiful. picked them up with 2 other mates. I still don't know how you saw anything except those eyes. No, I could see everything through the scope. Like for you, it wasn't, but for me, I could see them as clear as day. Get away with that. I want to come out with you again, but do you want to give me 20 minutes? I'll peel that thing off and wrap it up and hose it out. Yeah. All right. I evo, naša ekskurzija se privodi kraju. Kao što Sejo reče, evo popili smo zadnju jutarnju pospremušu ili kako ti kažeš, sikteruša, jeli? Uglavnom, naš lov je u konačnici uspio, sinoć je bilo uspjeha, ulovili smo nešto i tako dalje. Evo, uglavnom smo na putu, spremamo se da idemo. Da malo čovjek popravimo ovaj telmo, spada sve. Aha. Imaju Allen keys? Allen keys. Matsu Selam from Victorian High Country. Oh yeah, that's the big boy over there. He broke the chain yesterday on the gate. Having a go at James, kicking up bull dust.